Mentah ke step ke arpoi terek kat bagi patba ki badang sedang ke jingya rally ha ke jingtemu banlet bat bantur sya ke office trekam jong DC jong ke East Jan Hills District ha klierian kila sedang ya ke ni ke jingya rally na shikilo bat anda lapoi ha DC office ki pulet ki khang persya bandrung ya ki sya DC office ki pulet ki la khanglat ya ki bandrung bat ki la syo ya ki ha ke ni ke jingja la danru ki bamensa bat mi isnam na ke kli o balatep kerteng ko mu albinos langstang na ka shnong tong seng nong kli Iwan ini dah kesur yang paj ba, gapis rally wani ini Ahmad yang DC Henry penyo ke polis department ini dah kebor. Armut ke wamen som Islam. Nejung cadat yang ki penam latih polis department. Ilam yo ke jubam tu im wan imlai luan ini mi ni DC office. Ke hab yo ke jubam dem nete yo perkat di gamnu le yo mi na ni ke DC office. Oh te to. Ido te na liang. Semena ini swa ngau kwa ini polisi WM police department WM wat ku pero ini toki pulut gini kleo pen pia bung prai ngadu wa ya ho ini ngau iyo sia ini di musuh san mau tu klar pi ikitat choinga hado di pistol di sulai perang inga ngamrak